Kuri muhuthiri wothe wa nenda cia kiriu kiugo emoji kana ruri rwa emoji ti kindu kigeni. Aingi riria mararaniria umwe na uri ungi makoragwo makihuthira maruri maya gukinyia ndumiriri citiganite ithenya-ini ria kwandika ciugo. Kiugo emoji kiri kiugo kuma bururi wa Japan. Ni kumana na uhuthiri munene wa maruri maya nenda-ini cia kiriu, arutwo aya eri Elvis Munene na Sheila Thama na aria ni anyi nomwe mahithuritie mweke wa gukuria taranda yao ya ucori kuri ihinda-ini riri marathondeka indo citiganite na gucigemia na thura ya emoji. So kifungusi ni kila mtu ako nayo na emojis ni kitu watu wanatumiaga kwa simu, so tukacombine hizo the two ndo tukama up na emoji key holders. Barabara-ini ya kuingira Naikuru kuma Nairobi niho area ya marokaga kwara indo ciao. Indo iria Sheila arauga ihuthagira ihinda ria thiku igiri kurika guthondeka mbere ya mambite hema ya guciendia. Sheila akihokera uthondeki nake Elvis wendia wa indo ici. Unachukua hizi mold, unaziosha na hii inaitwa turpentine, unazi clean ndo kusikwe na dust. Then unaanza kuchukua na paint una mixigi na turpentine ndo isishikane sana. So unachukua brush thin, unaanza kupaint huku ndani kwenye kote kumechorwa hivi, unaanza kupaint. Ni uthunduri marauga makoretwo makiugaciria oro muthenya na uria ihinda-ini riri marauga urikitie kwamukirwo ni andu a miaka itiganite. Opinions za customer tunaita constructive criticism. Customer kiangalia anasema sitaki kitu kama hiyo. At first tulikuwa tukifikiria ni teenagers pekee, but mpaka the older generation wanaipenda, bora tu isikuwe na madoido mingi, kwa sababu wanasema pia wanataka kusupport youth. Na riri gukoretwo na inegene ria uhaguku wa mitugo kuri mbeu njithi ihinda-ini riri mathukuru makoretwo mahingitwo kuri area yari koretwo riri ihinda ria gukuria taranda yao. Walisema baka next year maybe January ndo tarudi. Sasa ndio time ya kujinacha na kufanya kila kitu unataka sasa, lakini usiende huko ukarelax alafu unatumia miadarati. Ni ugi marauga mangihurwo njeki no ukorwo ukihuthika hari uthondeki wa indo cia mathomo mathukuru-ini. Unaona hapa number 5 0 na kuna zingine tunaweka signs za addition such that itakuwa na magnet tunaweka kwa body ya chuma, una add ndo masomo ikuwe more practical na fun. Ni indo kuma haraya iraguciriria maitho ma ehitukiri na aria hamwe na aciari aya eri maragathiriria ugi uyu. Mugaka ni kanyamu kega ga safi nikiona ndagera haha wa ng'ombe na ndauga ni ngukua kamwe. Nda iria matari na mbeca ri makanjira matire na mbeca ngamongerera magatuma na chemical ici. No ta mawira maria mangi ni wira uri na mihinga yaguo kuma uthondeki nginyagia wendia. So ni ngumu kupata hizo acrylic paints na pia ziko na bei. Na chemicals zenye tunatumia zinakuwa imported. Then hata hapa penye tuna display products hapa si petu. Tunaweka sahi alafu by saa 3 tunatoka. Guku makioria mbeu njithi aria angi kuhuthira wega nenda cia kiriu. Itanya ria area ya ni gukuria taranda ciao na gukuria ritwa ria kambuni yao. Mbeu njithi makoretwo magiukirirwo kwa ihinda ni uhuthiri muru wa nenda cia kiriu, no kuria yeri ni monanitie o kuu nenda-ini no kuma angi mathira boco. Ngiribotera Kameme TV kuma town ya Naikuru. Ritwa riakwa ni wa Ng'ombe wa Maina.